Nibyo tayari tariki 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2026 igisirikare cya leta ya Kongo cyanditse amateka kuri ubu butaka. M23 ihuye n'uruva gusenya. Drone z'iki gisirikare zimaze gukora ibintu bidasanzwe ku birindiro by'umutwe twaje ngo 23 kugeza ubwo benshi mu bagize itsinda ry'umutwe wa 23 babashije kurokoka ibi bitero bivuga ko bashyize hasi intwaro bakiruka. Ni drone zongeye guhagurutswa n'igisirikare cya leta ya Kongo umuzo wa kabiri w'ibitero byongeye gutangizwa kuri birindiro. Ubu amakuru avuga ko Wazalendo nabo bari batangiriye ku butaka ku buryo byatumye benshi mu bagize itsinda ry'umutwe wa 23 bafatwa amateka. Amakuru aravuga ko Wazalendo baturutse muri parike y'igihugu ya Kahuzi Biyaga bagabye ibitero bafatanyije na drone z'igisirikare cya leta ya Kongo ku bwumvikane bukomeye cyane, ndetse kandi ngo ibi byabereye ihurizo rikomeye cyane abagize umutwe twaje 23 kubera yuko icyitwa communication yose igisirikare cya leta ya Kongo bamaze kuyikata. Ubu biragoye ko aya 23 babasha guhanahana amakuru ngo menye uburyo ki leta ya Kongo iri kugaba ibitero. Bagabye ibitero kuri wa kane ku bintu bya M23 berere Kahungu ndetse naho bita Rwiro. Bavuga ko bigarurira agace ka Kahungu na Rwiro, yewe bongeraho na Kayanja. Ubu tuduce twose tukaba turi mu maboko y'ibiganza bya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu rugendo kandi rweruye rwo kwerekeza mu mujyi wa Bukavu, aho bagenda bakubura bigarura uduce twose tuzengurutse kandi turi mu nkengero z'uyu mujyi wa Bukavu. Ubu aka gace bita Rwiro, Kahungu, Kayanja tayari ubu tuvugana hano muri studio kuri isaha twamaze kugera mu biganza ndetse n'amaboko y'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birukanyemo inyeshyamba z'umutwe wa 23. Intego nyamukuru no kongera kwisubiza Katana iri muri kilometero 45 zonyine uvuye mu mujyi wa Bukavu, hanyuma bagashimangira ifatwa rya Kavumu. Ibyo byamara kurangira bagahita berekeza tayari mu mujyi wa Bukavu. Ni mu gihe abaturutse ku ruhande rwa Kamanyora, Kaziba naho bitoroshye cyane, ntabwo byigeze byorohera inyeshyamba z'umutwe wa 23 uyu munsi wa 29 w'ukwezi kwa mbere byabaye isibaniro, byabaye ibibazo bikomeye cyane. Andi makuru dukesha ibitangazamakuru byane imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko M23 harawe yagerageje ibitero bisatira Uvira muri Plaine na Ruzizi. Biravuga ko muri iki kibaya inyeshyamba za 23 zihakubitiwe, bimwe bita ngo zakubiswe ahareba Inzega. M23 ntabwo ari ziko bizagenda gutya, ndetse kandi yabashije kongera gukora ikusa rikomeye cyane iva mu mujyi wa Uvira, ariko uyu mujyi yirengagiza ko yakoresheje imbaraga zishoboka zose kugira ngo iwugeremo. Ibi byatumye icyo gisigara kubarwanya n'utwe twaje 23, ndetse bivuga ko M23 ubwo yavaga mu mujyi wa Uvira bitabaye kubw'ubushake bwayo gusa, ahubwo yisanze sigaranye imbaraga nkeya zidashobora kubasha kurinda uyu mujyi wa Uvira irinde ibindi bice bigiye bitandukanye yari yarigeze gufata. Ibona bwo kwizabura byose birimo n'ibirombe byayo byo mu y'agaciro bya Rwanda ndetse n'andi bice bigiye bitandukanye yagiye ifata. Ibi byatumye ifata umwanzuro yemera ku mugaragaro ivuga ko itsinzwe ivuye mu mujyi wa Uvira. Ubu ntabwo bigarukiraho gusa Uvira, kugeza kuri ubu ngubu hakomeje kugenda humvikana ibitero Shuma ndetse n'abamaneko ba M23 bafatwa umunsi ku wundi. Ibice bimo Ruvungi, Sange byose byagiye bifatwa n'igisirikare cya leta ya Kongo. Gusa amakuru avuga ko imirwano yongeye kubura mu kibaya cya Ruzizi hano muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha ariko ngo bafatanyije n'ingabo z'u Burundi ndetse n'imitwe ya Wazalendo muri ibi bitero byabaye ahangaha mu kibaya cya Ruzizi. Mana we, ngo ibyahabereye biteye ubwoba ku buryo bukomeye cyane kandi budasanzwe. Ababivuga ku ruhande rwa M23 ngo bari gutamarira, ariko kandi bikaba intsinzi ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo, intsinzi yo gushimangira kandi ifatwa rya Uvira. Bivugwa ko ubu ngubu mu bice bigiye bitandukanye byano mu kibaya M23 ngo yasize abasore benshi cyane. Ibi ngo birimo biratuma umubare w'abarwanyi 23 barushaho kugenda bagabanyuka, ari nayo mpamvu abenshi kugeza kuri ubu ngubu bamaze kwishyikiriza uruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo, barimo mu bari barongeye umubare w'izinyeshyamba mu bagiye bafatwa. Urubyiruko rwagiye rufatwa rukerezwa mu myitozo mu bice bigiye bitandukanye. Ubu ngo rwamaze kwishyikiriza uruhande rwa guverinoma ndetse n'abandi bari baragiyemo baturuka no ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngo M23 isigaranye abarwanyi yinjanye muri iki gihugu, nk'uko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko uyu mutwe ari w'abanyekongo, ariko kandi bake cyane ngo bagizwe n'abaturutse mu bihugu byo hanze
nk'uko bivugwa n'umuryango mushya w'abaturage b'abanyekongo ngo umutekano uracyari muke cyane mu bice bisatira Uvira bitewe n'imirwano ndetse n'ibitero bya hato na hato by'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Guhera ku munsi w'ejo imirwano ya mbere yabaye hagati y'impande zombi mu bice bigiye bitandukanye by'ingenzi by'aka karere. Dukurikije amakuru ahari avuga ko itsinda rya mbere ryaturutseho bita Mugaja maze rirwana bikomeye cyane byo kwasiga ubuzima mu birindo bya Wazalendo muri Kahamba aho bita cyangwa se Kashutu. Ahango habaye ikintu bita isibaniro, imirwano ikomeye cyane mu gace ka Mido Pretu. Kahamba irere mu misozi miremire ireba itsinda rya Runingu mu bwami bw'abafureru. Ibi ni byatangajwe n'uwitwa Calvin Bwija. Nanone uyu munsi yongeye kugira iyo atangaza avuga ko hano Runingu M23 iramutse ibonye ibihakorewe ikabona nka video abenshi muri bo mu by'ukuri ubwoba bwabataha ibizwe ngo hamurika. Biravuga ko indwara bita post traumatic stress disorder yahita ibafata kubera ibiri gukorerwa bamwe mu barwanyi babo baherera aho bita Runingu. Izindi ntambara zirimo zirabira mu bice bigiye bitandukanye aho bita Ibiriba yewe n'iyi Runingu ku muhanda wa National Route National 5, urwego rw'ingenzi ruhuza umujyi wa Sange ndetse n'umujyi wa Kiriba. Aha naho abanyura kuri imihanda bavuga ko bari guterwa ubwoba n'ibyo bari kuhabona ngo ntabwo ushobora gutera intambwe 20 utarahura n'ingaruka n'ibisigisigi by'ibitero biri kuba muri iyi minsi. Drone z'igisirikare cya leta ya Kongo ziri guhagurukira mu gihugu cy'u Burundi ziri gukora agashya gakomeye cyane kugeza ku rwego kuri ubu ngubu bamwe bavuga ko M23 abasirikare bayo bari kuryama bakarota izi drone batazigira babyibagirwa. Mu gace kamwe ka Runingu ingabo z'u Burundi bivuga ko zitwara ibikoresho byazo ndetse kandi ngo batwara ibikoresho bya M23 byatwikiye ahangaha, ariko harimo ibyari bikiri bizima kuko bamwe muri abarwanyi 23 birutse barabisiga babita kuri uyu musozi wa Runingu ubwo imirwano ikomeye no mu kibaya. Ibi bibaye rero ahagana ku isa saa 12 za nimugoroba uyu munsi, kandi biravuga ko guhera amasaha mu gitondo hagenda humvikana amasasu, ariko uko amasaha yarushaho kugenda akura ni nako n'ibitero byarushaho kugenda bikomera nk'uko bivugwa n'umunyamakuru warohereye hafi y'ibice. Avuga ko iherezo y'izi modoka z'ingabo za Kongo zari zerekeje amakamyo mu by'ukuri ngo zagiye zikora ibitangaza. Abenshi bari bazi ko ari diploma militaire, nyamara ngo cyari igitero cy'ubukana gikomeye cyane cyari cyateguwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri aka gace ka Runingu. Nyuma yo kuva muri Uvira wa FC23 tariki 17 Mutarama 2026 ingabo za Kongo n'inshuti zazo Wazalendo bigaruriye uduce. Mu itangazo ryashyizwe hanze na guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo Jacques Pulusi Sadiki akiva mu gihugu cy'u Burundi ubwo yagarukaga i Uvira, yavuze ko ingabo zitazigera zicika intege mu gihe Kamanyora ndetse na Bukavu zitari kuyoborwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Batabasirikare bacu bariteguye, turashaka kuyobora Kamanyora, turashaka kuyobora Uvira. Iyi Uvira iyo byarashimangiwe atabwo tukongeraho n'umujyi wa Bukavu. Ni imirwano kandi kugeza uyu munsi ishishikaje benshi bitewe n'uduce iberamo. Abandi bakavuga bati biri kwitiranwa. Hari biri kuvugwa ko iyi mirwano yabiri kwibasira abo mu bwoko bw'abanyamurenge, atari ko nyamara ni zimwe muri position zikomeye cyane zashyizwe n'umutwe wa 23 zari zarateguwe kugira ngo zizafate ibice bimwe na bimwe mu buryo bugaragara ubwo aribwo bwose. Ishusho y'urugamba FARDC iri kurwana mu bice bigiye bitandukanye, abenshi bavuga ko atari urugamba rwa FARDC, ni urugamba rw'abanyamerika, urugamba rw'abanya-Israel. Ngo ni ingufu zidasanzwe zashyizwe mu gisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zongeye kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, uko systeme ziri gukoreshwa muri bice bya Biriba, Runingu, kuri uyu muhanda Route National 5 ku bitero biri kugabwa kuri M23 amayira akomeye ubuhanga buhambaye bafatanyije n'igisirikare cy'u Burundi. Ngo ntabwo wakwisukira uvuge ko ari systeme ziri gukoreshwa muri aka karere zihimbiwe cyangwa se zatojwe n'abagize aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ngo Burundi kandi nabwo bwahawe imbaraga zidasanzwe n'Ububirigi kugira ngo binjire muri urugamba bivuna umwanzi, dore ko kugeza uyu munsi u Burundi bufatanya n'Ububirigi, u Rwanda rukavuga ko ngo ibyo bihugu bitarureba neza. Ibi ngo byabaye nabyo intambara yindi nayo iri kurwanirwa muri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, kandi kabera neza rwagati mu misozi n'ibibaya byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngaha intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibera mbi, ngaha ibera kaga. Ubu tuvugana M23 nayo iravuga ko irimo kugenda itabaza, ndetse izi nyeshyamba zivuga ko zibangamiye ku buryo budasanzwe n'ibitero byongeye kwigabwaho. Uyu mutwe ariko ngo burya niwe watangije ugaba ibitero biza kurangira uneshejwe. Uvuga ko ngo ubu ngubu ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
butarimo bwubahiriza amasezerano y'i Nairobi, butubahiriza amasezerano ya Rwanda. Yewe kandi bakavuga bati ese ni kuki tujya mu biganiro bya Doha n'ibyubahirizwe? Ati birakwiye ko ibiganiro bya Doha byubahirizwa. Ibi ngo M23 ibivuga ishaka impamvu, ariko igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamwe mu baturage bavuga ko abarimo Hibu Special Force, ingabo z'u Burundi zidasanzwe na Wazalendo batakitaye cyane ku bijyanye n'aya magambo, ahubwo bari gutegura uburyo bushya, imirwano mishya yo kwinjira mu mujyi wa Bukavu nk'uko bakomeje kugenda ubyumva. Ibi bigaragaza urugamba rushya rutari muri puri strategique, ariko kandi rukoranye ubwenge bukomeye cyane. Ushatse warwita urugamba rwo gukora n'ubwenge buhimbano, ibizwi nka AI cyangwa se Artificial Intelligence. Mu 2026 ni urugamba rwahindutse cyane, ndetse n'imirwano yongeye kugora abagize itsinda ry'umutwe wa 23, kugeza ubwo abenshi bavuga bati uyu ntabwo ari umwaka wa 23, ati ni umwaka w'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nibwo bagiye kubona intsinzi. Ati kereka nibirara cyangwa se bakibagirwa inshingano zabo, atari ku bundi nicyo gihe ngo ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bubashe kuba bwafata ibice byose bagiye bigarurira. Reka tunyarukire ku byanditse muri iri tangazo nabyo turebe uko byifashe. Hashize igihe kingana n'umwaka wose inyeshyamba z'umutwe wa 23 zifashe umujyi wa Goma. Umwaka wiyongeraho iminsi 2 yonyine gusa, ubwo uyu mujyi wa Goma wafatwaga ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere 2025. Hari ibyahindutse kugeza ubu. Hari amatangazo rero akomeje kugenda avugwa, ndetse na raporo zagiye zishyirwa hanze. Ubu rero ndagira ngo tugende tubicamo nyuma yuko duciye mu byagiye bikusanwa n'ibitangazamakuru mu baganira n'abaturage. Ubu hari andi makuru akomeje kugenda asohoka. Ibi nabyo tugiye kuba twabigarukaho kuri itariki ya 29, turebe uko byifashe ahangaha. Ni ubusobanuro bw'itangazo bwanditswe bwashyizwe ahagaragara. Amakuru aturuka mu mujyi wa Goma aravuga ko meya w'umujyi wa Goma Katembo Ndaliye Julien ku ruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa 23 arimo amenyesha abaturage bose batuye mu mujyi wa Goma ko kuwa gatandatu tariki 31 Mutarama 2026 imidugudu itazakora imirimo rusange izwi ku izina rya Salongo, ibyo wagereranya n'umuganda rusange. Iki cyemezo cyafashwe mu rwego rwo kwifatanya n'umuryango wa Mundeke, umuryango wapfushije umwe mu bawugeze, wari mu rwego rwo kuha agaciro. Ni Jonathan Mundeke wari umuyobozi wa cadre wa AFC 23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo, kuko munsi ariwo wateganyijweho umuhango wo kumushyingura uyu Jonathan Mundeke. Katembo Ndaliye Julien avuga ko kutabaho kwa Salongo kuri uwo munsi bigamije gutuma abantu bagira ubwisanzure bwo kugenda ndetse no kwitabira uwo muhango w'ikiriyo nta nkomyi. Ariko kandi meya ari butsa buri muturage gukomeza kwita ku isuku yaho atuye nubwo imirimo rusange itaba yakozwe uwo munsi. Ibi ngo bikaba byakorewe Goma ku itariki 29 Mutarama 2026 bishyizweho umukono na Katembo Ndaliye Julien, meya w'umujyi wa Goma. Akomeje kugenda amenyekana mu bindi nk'uko amakuru agenda tugeraho kugeza kuri ubu ngubu. Amakuru aravuga ko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari ikibazo gikomeye cyane, ikibazo cy'ubutabazi ndetse n'ibura ry'amafaranga agomba kwifashishwa. Guverinoma irasaba ingamba zihutirwa zihuzwa no gushyiraho ingamba z'amahoro kugira ngo ibikorwa byorohe. Guverinoma ivuga ko kuba bigoranye ku bijyanye n'umutekano bituma nanone hakenerwa amafaranga menshi agomba kwifashishwa mu bikorwa byo kurengera abaturage, bigatuma rero na make yari ahari atagira umumaro agacikira mu bikorwa by'umutekano muke, kandi hari umubare mwinshi w'abaturage bakeneye gufashwa, umubare mwinshi w'abaturage bahunze imirwano kugeza uyu munsi mu bice bigiye bitandukanye. Kubw'izo mpamvu birimo ikibuga cy'indege cya Goma ndetse n'indi myanya igiye itandukanye nyenerwa muri ibi bikorwa, guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igasaba ko bikunze ibyo bice izo nzira zagenda zifungurwa, ndetse bikaba ngombwa ko habona korohereza abajya gutanga ubufasha mu by'ukuri mu bice bigiye bitandukanye. Hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibibazo by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Kongo bikomeje kuba bibite n'ibikorwa by'imitwe itwaje intwaro yo mu gihugu ndetse n'iy'amahanga, ndetse n'imirwano ikomeye hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za AFC 23. Ubutegetsi bwa leta y'Kinshasa buvuga ko izi nyeshyamba zishyigikiye n'u Rwanda, by'umwihariko mu ntara za Kivu y'Amajyepfo no mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru. Ni muri urwo rwego byagaragaye ko kuwa gatatu tariki 28 Mutarama
uyu mwaka wa 2026 guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umuryango wita ku butabazi muri Kongo hatangijwe gahunda yihutirwa y'ubutabazi igamije guhuza ibyifuzo by'abantu babarirwa muri za miliyoni hirya no hino mu gihugu uyu mwaka, ingana na miliyari 1.5 z'amadolari y'Amerika. Ni inkunga rero igomba kwifashishwa. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ndetse na Minisitiri w'imibereho myiza n'ibikorwa by'ubutabazi Eva Baziba, nyuma yuko akubutse mu Burundi akarema imibereho y'abaturage bahunze imirwano babayeho, akajya no muri Tanzania akareba uko byifashe ndetse n'imbere mu gihugu, yavuze ko hakenewe ingamba zikomeye cyane. Yongeye gushimangira ko mu by'ukuri abadiplomate n'abafatanyabikorwa mu bikorwa by'ubutabazi ku bufasha bw'ubutabazi bagomba mu by'ukuri gutera intambwe idasubirwaho yo kugira ngo ikibazo nk'iki ngiki gikemuke. Nk'uko bivuga ngo ubufasha bugomba kwibanda ku kugabanya intege nke z'abaturage mu buryo burambye. Minisitiri Eva Baziba ati kurinda abasivile n'amatsinda y'abatishoboye biracyari ingenzi mu bikorwa bya leta. Birasaba ko habaho ubukangurambaga buhuriweho n'abantu bose hakurikijwe amategeko y'igihugu, amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu ndetse n'amasezerano y'uburenganzira bwa muntu, hitabwa cyane ku bagore, abana bafite ibibazo by'ubumuga, bageze mu zabukuru ndetse n'abakuwe by'umwihariko mu bakuwe mu byabo. Atubufasha by'ubutabazi ntibushobora gusimbura mu by'ukuri ibikorwa by'iterambere mu buryo buhoraho, atari ko ubutabazi bw'ibanze bugomba gutegurwa kandi bugakorwa nta nkomyi mu buryo bworoshye kugira ngo bugere kuri benshi. Ni muri urwo rwego rero Tripa Nesa, ikigo gishinzwe gutanga ubufasha ku baturage ndetse no mu iterambere ry'amahoro, bagaragaje ko hari ubufasha ngombwa haba mu ngamba ndetse no mu bikorwa. Kuri Eva Baziba ati nta bufasha bw'abantu bushobora kuramba nta mahoro, ati kandi nta mahoro ashobora guhuzwa n'iterambere ryihariye. Ati rero mu mboni ze abona ko ari ngombwa ko habanza gushyirwaho amahoro, ubundi ubufasha bukaza, kuko n'ubundi buramutse buje ibibazo byatumye abo ngabo bahabwa ubufasha bigihari, abona ko nta gisubizo cyaba kirimo. Niyo mpamvu avuga ati habanze habeho ibikorwa byo gushimangira amahoro hano, ubundi ibintu bijye ku murongo. Yijeje abantu bose ko guverinoma izashimangira uburyo bwo kugenzura, gukurikira ndetse no gusuzuma ibikorwa by'ubutabazi mu gihugu hose mu rwego rwo gukorera mu mucyo, kubariza inshingano z'ubutabazi ndetse no gukora neza kw'abantu bose. Yanashimiye ubwitange budasubirwaho bw'itsinda ry'ubutabazi mu gihugu ndetse n'ubw'abafatanyabikorwa mu bya tekinike ndetse n'imari. Mu rwego rwe Minisiteri y'imibereho myiza irateganya gutangiza ubukangurambaga bw'ubufatanye bw'igihugu vuba bwo gukusanya inkunga igomba kwifashishwa mu bikorwa by'ubutabazi. Abaturage barenga 7,300,000 bamaze kuva mu byabo kuva imirwano yakongera gusubukurwa. Ibura ry'inkunga mpuzamahanga cyane cyane ihagarikwa ry'inkunga y'ubutabazi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagize ingaruka zikomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu, igice kiri mu bibazo bikomeye by'ubutabazi ndetse n'ubuzima. Gahunda ya Kongo yo mu 2025 yo gufasha abatishoboye yari yagenewe miliyari 2,520 z'amadolari y'Amerika. Bikagaragara ko iracyari inkunga nkeya cyane, nubwo umutekano n'ubutabazi bukomeje kumera nabi kandi bikomeje kwiyongera muri iki gice cy'igihugu. Mu burasirazuba bwa Kongo haracyakenewe inkunga nyinshi. Imbere y'inama y'umuryango w'abibumbye ushinzwe umutekano kwa gatanu tariki 12 Ukuboza, Jean Pierre Lacroix, umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye ushinzwe ibikorwa by'amahoro, yagaragaje ko 22% gusa by'iyo gahunda ari byo yabashije guterwa inkunga, ubwo ibisaga 78 byose bikaba byarahagaze, kandi nyamara abagenerwabikorwa bo bakeneye ubwo bufasha cyane. Byongeye kandi gahunda y'ubutabazi y'umuryango w'abibumbye mu 2026 igamije kugera ku bantu miliyoni 87 kandi ngo isaba miliyari 23 z'amadolari. Urumva ko ari amafaranga menshi. Mu mwaka ushize, mu kwezi gushize nyine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje gushyira miliyari 2 z'amadolari muri uyu mwaka mu nkunga icungwa na Loni. Umusanzu wavuzwe ko ari amateka n'umuyobozi w'umuryango wita ku butabazi Tommy Fletcher mu rwego rw'ibikenewe cyane n'inkunga igabanuka. Ariko uretse amafaranga yatangajwe, Washington ubu irateganya kuvugurura uburyo mpuzamahanga bwo gufashamo abantu ifatanyije n'imiryango igiye itandukanye nk'iyi y'umuryango wa Loni, ifatanyije kandi nanone mu by'ukuri
n'ibihugu bigiye bitandukanye. Ubufasha bwo ku baturage bagiye bimurwa n'imirwano buracyakomeze gutangwa. Icyitwa OEMA mu by'ukuri hano muri Masisi bagerageje gutanga ibikoresho ngo bafashe nyine abaturage aho bita Kicanga bimuwe, kuko abaturage ngo bari babayeho mu buzima bukomeye cyane, nubwo ibi nabyo bidateze gutanga umuti urambye, ariko byibuze ngo byabafasha uyu munsi n'ejo. Nabakuye mu byabo babana n'imiryango igiye itandukanye yabakiriye aho bita Kicanga muri Bashari, ubwo ni muri teritwari ya Masisi nyine mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Bishimiye inkunga y'ubutabazi yatanzwe n'umuryango mpuzamahanga wita kubimukira OEMA. Iyi nkunga igizwe ahanini n'amahema, indobo, imisumari n'ibindi bikoresho by'ingenzi byo mu rugo, yafashwe ku gihe n'abayihawe. Nk'uko byatangajwe n'abantu benshi bimuwe mu byabo babashijwe, ibi bikoresho bizabafasha kubaka amacumbi y'agateganyo, bityo bigabanye umutwaro wo kwishyura ubukode bigoye kwihanganira mu gihe hari ikibazo gikomeye nk'iki ngiki. Umwe mu bagenerwabikorwa arahamya ati, dukoresheje amahema n'ibikoresho twakiriye dushobora kubaka amazu ndetse no kwirinda kwishyura ubukode tudashobora kwishyura igihe kirekire kuko biragoye cyane. Nubwo ubufasha bwagize ingaruka nziza, abakuwe mu byabo bumva ko ubufasha budahagije ukurikije ingano y'ibyo bakeneye, bagasaba OEMA n'abandi bafatanyabikorwa n'abunganizi n'abagira neza kongera ubufasha cyane cyane mu bijyanye n'ibiribwa. Ati ntabwo ari ukudashima, ahubwo namwe murabibona ko ibintu hano bimeze nabi. Umwe mu birukanwe mu byabo yagize ati, turabura ibiryo, iyo hatabaye ubufasha bw'ibiribwa ibintu bishobora gukomeza kumera nabi. Kicanga ni agace kamaze amezi menshi gacumbikiye umubare munini w'abakuwe mu byabo. Ingaruka z'umutekano muke ukomeje kugaragara mu duce twinshi two muri aka gace. Muri Masisi imiryango icumbikiye aba baturage isanzwe itishoboye, irimo kugurwa no guhuza ibyo abaturage bakeneye byose, kandi nayo mu by'ukuri isanzwe idafite ubushobozi buhagije. Umuryango OEMA ukora muri aka karere ukomeje ibikorwa byo gufasha abantu bagizweho ingaruka n'ihungabana ry'ubukungu, ariko abagenerwabikorwa bizeye ko hazabaho kwaguka vuba ibikorwa byo gufasha abantu mu buryo bwihuse, harimo kubona ibiryo, amazi ndetse n'ubuvuzi. OEMA rero ikaba yashimwe cyane n'abaturage ba Kicanga cyangwa se n'abahungiye Kicanga, bavuga bati murakoze cyane, Imana ikomeze kubaha umugisha. Natwe reka tubashimire, mbabwire ni mwakoze cyane kudukurikirana. Ni by'agaciro n'ingenzi cyane gukomeza kubana natwe mu biganiro n'amakuru twatugenda tubagezaho umunsi ku wundi uko bwije n'uko bukeye. Rero utarakana subscribe ukomeza ubikore. Ni kuri John Imfunge, ndi Bosco Mutaramu cyane. Ni gahunda rero y'amakuru ihoraho umunsi ku wundi tugenda tubagezaho yuko ibintu biba byifashe. Mukomeze kugubwa neza, mugire ibihe byiza. Ciao ciao, hasta la vista.